Pa jesmo, spremali smo se tjedan dana za Vardar i još smo igrali s njima na Seha Liga ovom finalu. Znali smo šta nas čeka, znali smo kakva nas atmosfera čeka. Već smo tu igrali par puta, pripremili smo se dobro. Dobro smo otvorili utakmicu. Mislim da smo u prvom poluvremenu čak mogli slomiti Vardar, mogli smo otići na 6 razlike, ali promašili smo 2-3 napada, onda su oni zabili gol u zadnjoj sekundi. U drugom poluvremenu vidjeli smo, bili su u naletu, ali evo, sva sreća nisu preuzeli vodstvo, nisu to iskoristili, smirili smo utakmicu, evo na kraju mislim da je velika prednost, 3 gola razlike nosimo u Veszprem. Pa dobro, mislim, to je, ovim par utakmica je odlučivala sreća u zadnjim momentima, sve je to 1-2 gola razlike. Mislim, danas su oni bili nervozni, velik pritisak je bio na njima zadnjih par minuta i kažem, nije im se baš puno toga poklopilo, mi smo odigrali strašno dobro obranu prvo povrijeme. U drugom povremenu kad su nas stigli, onda su opet falili par šuteva, mi smo otišli na 3-4 razlike, cijelu utakmicu su nas lovili, tako da nije to lagano. Kad nas stignu, mi opet povedemo 2, nije im bilo lagano danas, kažem. Danas utakmica je mogla otići na njihovu stranu, ali evo kažem, mislim da smo zasluženo pobijedili 3 razlike i to je to. Pa dobro, mislim, ovo je ovdje ludilo, ovo je stvarno fenomenalna atmosfera, 60 minuta navijanja, nevjerovatno, mislim, zbog ovakvih utakmica se igra rukomet i ovo je fantastično. Šta možemo da očekujemo za nekoliko? Pa dobro, sigurno da Vardar sada nema što izgubiti, oni ne idu opušteno, ali sigurno idu sa jednom dozom opuštenosti zato što nemaju šta izgubiti u Veszpremu, izgubili su ti u 3 razlike, sve što naprave gore bit će fantastično. Igraju jako dobro vanka, ali kažem, mi u Veszpremu u ovakvim utakmicama nismo izgubili već 3 godine i nadamo se da će tako ostati za tjedan dana. Mnogima vi ste favorit broj 1 za osvajanje Lige šampiona. Pa dobro, sigurno da to godi kad neko te stavlja za prvog favorita, ali nije lako, cijela sezona je naporna. Evo, praktički u mjesec i po dana se svede cijela sezona, svaka utakmica je finale i ova danas je za tjedan dana i to mađarsko prvenstvo. Sve se to svede na mjesec i po dana, teško je, jedna ozljeda ili 2 ozljede može poremetiti sve, tako da dobro je, mislim, lijepo je, dobili smo danas, svi smo sretni, zadovoljni, ali kažem opet, u ponedjeljak je nova obveza, u subotu ako izgubimo ili ako upropastimo ova utakmica nam ništa neće značiti.